Matongoretwe ni Rosemary Nyaga uria urutete wira wa kwendia njohi gwa kahinda ka miaka 9 vandu ria va augite magiria mao magukinyira utongoria wa thirikari ya kaunti niguo kwariria ndugamano ino makoretwo makiringa mathigano guo gutura undu wa gwika. Tuyageri kwaria na nene yetu muno tuyathii kwa ngavana tukamutura tukaria na deputy governor Mr. Kariuki atwirire tumuve mathaa mairi no gutwariria kuma vindi ondari atwariria ringi tuyathii ofisi ya Kaoro kama MCA wetu kutafuta usaidizi ni watuthikiririe atwirire no gutwariria nginya riu ti mutwaririo ni marathi na mbere na gutariria mwe wano utete moyo wake kuumana na ndwari ya murimo wa meciria undu maugite umanite na mathina maria maravitukira kuuma mavingirwo biashara ciao. Kwina mwe turakuire no ndwa depression avingirwo wira tondu wa stress na mathiri maria akoretwo ainamo na ucio niguo wira uria aroretie uti wira wingi. Kuna riuguo matereba ni mareganite na ririkana ni matumagira njohi ma wira ari makiuga mbere ya gutwarithia ngari no nginya mangithimwo na macini ya alcohol blue. Riu marauria ngavana Martin Wambora kumathikiriria niguo kumavingurira biashara ino iria maugite nicio ikoretwo ikimava mugate wa muthenya. Dereva ni mtu mzima na ni over 18. Akiamua kunywa pombe atakunywa mahali pote anaweza kunywa. Kama sasa tumefunga, si ataenda hata supermarket na nunue, aeke kwa gari akienda kunywa. So it's a matter of discipline na wafanye kazi kulingana na sheria zao na sako. Igeria rietu ya gukinyira maabitha thirikari ya kaunti niguo kugia muragamo wao ni riringite thiga. Bando River Kameme TV ni tauni ya Embu, Beta Dennis Fundi.